Turabasuhuje mwese abakurikiye TSG Online TV aho muri mukomeze kugubwa neza, Imana ikomeze ibarinde. Kuri ubu ngubu tugiye kubagezaho amakuru yiriwe avugwa mu gihugu. Reka inkuru zacu tuzihere kuri iyi ivuga ko kugenzura abantu bikingije Covid19 byatangiye gukorwa urugo ku rundi. Umujyi wa Kigali watanze amabwiriza yo kugenzura abawutuye bose bikingije icyorezo cya Covid19 hagamijwe gutahura abatarikingiza ngo bibandweho mu bukangurambaga. Ni icyemezo umuyobozi w'umujyi wa Kigali Prudence Rubengisa yatangaje ko cyafashwe nyuma y'uko byagiye bigaragara ko hari abantu bagera igihe cyo gufata urukingo rwa kabiri ntibajyeyo, abagejeje igihe cy'urwa gatatu ntibarufate, hakaba n'abandi batarafata urukingo na rumwe. Mu ibaruwa yandikiye abayobozi nshingwabikorwa b'uturere tugize umujyi wa Kigali kuri wa 12 z'ukwa mbere 2022, mu ibaruwa yandikiye abayobozi nshingwabikorwa b'uturere tugize umujyi wa Kigali kuri wa 12 z'ukwa mbere 2022 yasabye ko iryo genzura rigomba kuba ryakozwe mu minsi 3 bakaritangira raporo. Ati dushingiye ku mubare w'abaturage bari kwandura Covid19 mu mujyi wa Kigali ndetse na bamwe bakahatakariza ubuzima bishwe n'icyo cyorezo, kandi bikaba byaragaragaye ko urukingo ari rwonyine ruha umubiri ubudahangarwa mu kurwanya iki cyorezo, tubandikiye tubasaba gukora ibarura ry'abaturage urugo ku rundi hagamijwe kumenya abaturage bamaze kubona inkingo uko zavuzwe haruguru, bigafasha mu gukora ubukangurambaga kugira ngo abatarabona inkingo uko zateganyijwe nabo bazifate. Iki gikorwa kizaba cyasojwe bitarenze tariki ya 14 z'ukwa mbere 2022, raporo yagejejwe ku mujyi wa Kigali. Imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC igaragaza ko mu bijyanye no gukingira Covid19 abatuye umujyi wa Kigali bakingiwe 100%, hagakurikiraho akarere ka Rwamagana kageze kuri 73.4%, Rulindo ifite 67.2%, naho Kirehe ikaba ifite 67.1%. Uturere turi inyuma mu gukingira Covid19 ni Ruhango aho ifite 46.2%, agakurikiraho Ngororero ifite 48.2% na Nyanza ifite 50.6%. Urebye mu bijyanye n'ubwandu kandi naho umujyi wa Kigali uzi imbere, kuko imibare iheruka yerekana ko akarere ka Gasabo kaza imbere mu Rwanda mu tumaze kugaragaramo abarwayi benshi 15,054. Kicukiro ikaza ku mwanya wa kabiri aho ifite abarwayi 12,490. Naho Nyarugenge ifite 12,293 ni ya gatatu mu gihugu. No mu gupfusha abantu benshi umujyi wa Kigali uzi imbere mu gihugu, kuko Nyarugenge imaze gupfusha abantu 485, Gasabo ikaba ya kabiri n'abantu 91, Huye ni 90, naho Kicukiro ikaza ku mwanya wa 4 n'abantu 82. Naho mu yandi makuru, umwami wo ku kirwa cya Ijwi muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga ko abanyarwanda 101 bari bahageze bahunze urukingo rwa Covid19 basubijwe iwabo mu Rwanda kuri uyu wa kane. Mu kiganiro na BBC gahuza miryango, umwami Roger Ntambuka avuga ko bashoboye kubemeza gusubira iwabo, bakaba bahagurutse guhera mu masaha ya 5 z'amanywa mu bwato bagenewe hamwe n'intumwa zo kubaherekeza. Yagize ati nta mpamvu yari ihari yatuma abanyarwanda baguma ku Ijwi, twashoboye kubemeza. Yavuze ko barimo abana, abagabo n'abagore. Mbere yaho kuri uyu wa kane, ishyirahamwe ry'abakomoka ku kirwa cy'Ijwi ryari ryavuze ko ryifuza ko basubira iwabo mu gihe cya vuba hagishoboka. Umukuru w'iryo shyirahamwe ry'abakomoka ku Ijwi i Bukavu yabwiye BBC ko guhera ku cyumweru aribwo batangiye kugera kuri iki kirwa kiri ku kiyaga cya Kivu. Yagize ati batanga impamvu z'idini. Mu Rwanda nta dini rihamagarira abayoboke baryo ku mugaragaro kwanga kwikingiza. Kugeza mu gitondo cyo kuwa gatatu, abo banyarwanda nibo bari bamaze kugera ku Ijwi bavuga ko bahunze guterwa urukingo ku itegeko. Bari bacumbikiwe n'imiryango yabakiriye kuri icyo kirwa. Leta y'u Rwanda ivuga ko kwikingiza Covid19 bikorwa ku bushake bw'uhabwa urukingo, ariko nko kugenda mu modoka rusange zitwara abagenzi birabujijwe ku batarakingiwe. Bwana Bukuru yagize ati bava mu gice cy'uburengerazuba bw'u Rwanda. Icyo dushaka nuko basubira iwabo mu gihe cya vuba hagishoboka, kuko natwe twagiye muri gahunda yo gukingira. Guverineri w'intara y'uburengerazuba bw'u Rwanda yabwiye BBC ko aya makuru y'abanyarwanda ntacyo yaziho, ariko ko agiye kuyakurikirana.
Bwana Bukuru yongeyeho ati ikindi ni iki cyatubwira ko batazanye Covid hano ko ntibigeze bagenzurwa. Ku Ijwi nta muntu n'umwe twari twagira wanduye iki cyorezo. Ikirwa cy'Ijwi ubusanzwe gituwe n'abaturage bagera ku 3,200 bari ku buso bwa kilometero kare 340. Mu cyumweru gishize Uburundi bwatangaje ko bwirukanye abanyarwanda 12 bari barahungiye mu ntara ya Kirundo badashaka guhabwa urukingo. Imibare ya Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda igaragaza ko 5,800,000 bamaze guhabwa doze zombi z'urukingo, ni ukuvuga abarenga 40%, kandi nicyo kigero cya mbere kiri hejuru mu karere u Rwanda ruherereyemo. Mu yandi makuru, Minisiteri y'Ubuzima Minisante iratangaza ko mu bantu basaga miliyoni 7 bagomba gukingirwa Covid19, abasaga gato 400,000 bonyine ari bo batarahabwa urukingo. Ikibazo cy'abantu batarikingiza ntabwo mu Rwanda gifatwa nk'ikiremereye cyane ugereranyije no mu bindi bihugu, kuko umubare w'abamaze guhabwa urukingo uruta cyane w'abatararufata. Gusa ngo ntibikuraho ko ubukangurambaga bukomeza gukorwa kugira ngo n'abatararufata babyitabire, bityo barusheho kugira ubudahangarwa bwo guhangana na Covid19. Mu kiganiro yagiranye n'ibitangazamakuru bya RBA kuri uyu wa kane tariki ya 16 Mutarama 2022, umunyabanga wa leta ushinzwe ubuzima rusange muri Minisante Dr. Tarisisi Mpunga yavuze ko abatarakingirwa ari bake cyane ugereranyije n'abamaze gukingirwa. Yagize ati tugeze hafi kuri 80% ku bafashe urukingo rwa mbere ku bantu bafite imyaka 12 kuzamura, na hafi 51% ku bafashe urukingo rwa kabiri, n'ibihumbi hafi 500 ku bafashe urukingo rwa gatatu. Ibi rero bigaragaza ko iyo urebye imibare y'abantu bagomba gukingirwa 7,250,000, tumaze kugera hafi kuri 3,800,000. Tugeze ku rugero rushimishije, n'ubu turimo gukingira urukingo rwa kabiri ku bana benshi. Zimwe mu mpamvu zituma abatarahabwa urukingo rwa Covid19, zimwe mu mpamvu zituma harimo abatarahabwa urukingo rwa Covid19 kandi bari mu bagomba gukingirwa, harimo imyumvire itandukanye ishingiye ku madini ndetse n'abandi bagenda bagwa mu bishuko bibabuza kwikingiza, kimwe n'abandi bibera mu ngo bakaba bataragerwaho n'amakuru, cyangwa se abumva ko ntaho bazahurira n'icyorezo kuko bibera mu ngo zabo, nk'uko bitangazwa na Kigali Today. Ngo nubwo atari benshi, muri iyi minsi birimo kugaragara ko abantu bari mu kigero cy'imyaka 80 barimo guhitanwa na Covid19 ari abari baranze gufata urukingo kubera kumva ko ntaho bajya, ariko bakibagirwa ko nabo babana bashobora kubanduza. Ari naho Dr. Mpunga ahera asaba buri wese kwitabira kwikingiza. Ati ingaruka zo kutikingiza ni nyinshi, kuko uba ufite ibyago byinshi ko virusi igufashe irakuzahaza ukaremba ukajya mu bitaro, ukaba wajya no mu byumba, bigasaba n'ubushobozi bwinshi cyane bwo kukuvura. Ariko nanone hariho benshi birangira batakaje ubuzima, aricyo tuba twanga. Ikindi nuko hari n'abahura n'ingaruka zo kurwara Covid19 bagenda bangirika imyanya y'ubuhumekero irimo ibihaha, bikiyongeraho ko abatikingiza ari bo baha icyuho virusi kugira ngo zishobore kubona uko zihinduranya. Kuba bamaze kwikingiza bamaze kuba benshi bituma virusi igenda icika intege, bityo imibare y'abantu bandura ikagenda igabanuka, bigatuma abarwara benshi nta bimenyetso bagira, n'ababifite bavurirwa mu ngo kandi bakoroherwa mu gihe gito cyane. Ibyo bikagaragazwa n'uko iminsi abantu barwaye bamara mu kato igenda igabanyuka, bitewe n'uko ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu bakingiwe bakira vuba. Ubu mu Rwanda iyo minsi ikaba igeze ku 10, ariko kandi ngo hari n'abo yageze kuri 5, ku buryo uko abantu bakomeza kwikingiza bishoboka cyane ko no mu Rwanda Covid19 ishobora kongera kugabanyuka. Reka mbashimire mwebwe mwese twabanye, nshimire na mugenzi wanjye Gabriel uzaba akiriho twabanye muri aya makuru yiriwe avugwa mu Rwanda. Iyi ni TSG Online TV,
Jyewe nitwa Sami Celestin, mukomeze kugira ibihe byiza.